June ni som panga sang ni som ni pani ni lai ni ani e ton tum chu khovel chanchin thar world breaking news te clear ho ve thung ngo lalna le thu nei na ringot a chil mi ma sipailal senior general min ong hlaya chu president ni chakna hri a thluak ka alun nget to hlea zantin hian amumang lu khat tu chu president dream ani USDP party le party te naw dang atun huaya om fuan khong matangin PR system hanga president ni theina dan omin ria chodin mun hlangkai theitur chuan chung party jinga lianber USDP party chairman hi apoimo hle dona chu wangin atun huaya oma athupek akipakoya zom theitur party chairman thar amel mek ni in soyani party hruai tu chungchanga hian military council sipai sarkar thlop USDP central committee member zinga ngaidan aphir na salea an party chairman ni lai u than lei chu in thlanna anei to by election le general election a an party chu mual pho takin atlak pui pho to awangin du khoplona alian hle Union Solidarity and Development Party USDP hruai tu lokta chu nei pito khopuya an thu khom meka an party malak zel dan tur khun khan takin an soi ho mek ani an party hruai tu lok central committee thut khom na hi an khopui ber nei pitowa dakhin thiri township a junior ta tanga nei ani towa dan pa ngai anga chuan party pungpui huap conferential po nei hun towa covid rileng le sipain thu nei na an pong lak nu in mumal taka conference nei tur hi an lati thei lo thung ani Central Committee meeting chuan an party hruai tu tan bidang ruat to mai turin rotna an thlen hloma ma se thuthluk na mumal an nei thei talawani sipai junta sarkar chuan general election hi sangni somni pathum kum august thla hian puan tumin ma alameka political observer ta chuan kup leader in arwat chau hi USDP chairman ani don ante chuti mek lain USDP party chunga u than te hi chairman ni zel tura la du tu engomo zat an la oma wangin USDP leader thlan huna in hrui pona alana don chau ani mel Sagain division chunga Minkin township MP ni thin umang min chuan an party chairman ni mek du khoplo na lan tirna thujiak chu social media page a bright party cannot emerge under bad leadership tina talana wangin USDP party malam hi a englo hle ti a hriat thei ani Central Executive Committee CEC thutkhom na hi party hruai tu te thlanna election ani lowa an party leader thar thlanna ero chu conference an nei masak bera nei ani ang chairman ni mek u than te hi USDP party in conference an nei le ma chu ani na ala chel chun zom zel don ani USDP Central Committee an neya member zari vel antela an meeting chung zongin military council sarkar sipai te chuan uluk takin an veng him ti hriat ani chiang taka kan hriat thei china chuan military dictator senior general min ong hlai hi USDP party hnunglama langlo lama puan zar phena nar kai tu le thu pek chua tu berti hi ani military dictator senior general min ong hlai thu akipakoya zom tura thu atiam thei chuan party chairman na chel mek tu u than te hi ani na a chel zui lenga ani lo chuan kil khata an hnol mai don te chiang hle mai party vice chairman u khin i thang e Minkin Maung Min le foreign minister ratana aman mek u wana maung luin te hi senior general min ong hlai mirin ber le aina lu chuak tam ber ani u than te hi military dictator lui general than su aruat ani wangin an pai thlang mai chu harsa hle dona u than lei po hian chol atumbi khau lawani Mizorama ral tana omek NLD MP te hna tanga thudon danin sual sipai thlop USDP Central Committee member zinga hian zone ha thlak pastor pension nupui pakhathi themtleng te zo kangmain alo enroll ve chiam thina ni ti hriat ania politics mi zong nen in kai hnoi thil ni ma se sual sipai tan zong le zo fa te in pum khana ti che thei zonga ma la lo tu la in ti film turin henu po hi kan ngen tak meu che ani Ukraine Indona chuan kum somni chunga sum hlut na tlak hnem ber trum US lama thlen mek
Ukraine military lama sipai hliam tua le sipai thi sanbel zelin ni tinin sipai za le zani in karte hlo zel ang ani thu presidential advisor chuan atalang global zonga ding company te chuan Ukraine Russia special operation wangin dollar vaibel che somnga poko chuang an hlo to thu the Wall Street Journal chuan aziak Russia chuan US le European Union hrengna wanga anram economy humhim turin ram chunga interest rate 9.5% in akalti leta Ukraine ko chaklama innor nan na sata kalmeka le lam ten lai pui le adang te mangin thapui tho in an in sai ton ranga Ukraine po in anral thuam te akap chum zon zel turin amu te atla cham tran tatlat mai Russia nen an innor na lama changle beju zel turin ama pui tu te nen lam atangin silai mu du tok adong mutalo tlat ni in soi ani Ukraine sipai te ral thuam le silai mu che khom sa te chu abei tham ta hle in Ukraine sipai te chuan an silai mu lai pui mu te chu khe khalin achang phei chuan Russia lamin an ka po in an chhon le lo hial jok thin ti Donetsk lama reporter te chuan an ta lang hial ani ka liam ta loka silai ka thom rive deuh ring thin po tuna chuan are ta hle ni in tarlan ani Ukraine sipai te chuan Russia sipai te ona mun lai pui te nena tuama bei to lovin tumbik te deuh chau anei tran ta bok Ukraine sipai ten an man silai lian zual te chu Soviet hun lai mi te ni in amu lama har sarna anei chan ta a Ukraine chuan heng te hi che khomin Central Europe ram thren khate tanga adon te ni in tuna ero atla chan tran ta ani Western ram thren khate point Ukraine hena hian lai pui le ral thuam lian dang te po pe in heng ral thuam te hi amu po aneya ama ero chu heng ral thuam thalam te ral thuam hlui jok ta chu tam ne in an thlak zo chuang bok lo ani Ukraine Parliament Deputy Head of National Security Defense and Intelligence Committee Mariana Bijukla chuan an ral thuam nei thar ta chu amu nei ma se a hlui ho tan amu lampanga har sana an to tak thuwa soi Ukraine Deputy Head of Military Intelligence Vadim Kibitsky chuan the Guardian hena andrawin inbeina matong lama Soviet hun layami anral thuam nei angte amu an nei to lo wangin an chan tak zel thu atalang ve bok Kibitsky chuan Ukraine ni khat chungin lai pui voi zanga tanga zarukin kar an ka chua thu le amu lam an man zo to thu atalanga khai khinin Russia sipai te chuan ni tinin lai pui le rocket ang chi te voi sang ruk vel zet an ka chua thu Ukraine Military Command ho tu pakhat chuan a soi tun kar hian US Secretary of Defense Lloyd Austin chuan Brazil sa NATO headquarter ra Ukraine Defense Contact Group te nen in mu kho na poimo nei pui tumin he mi hmalok hian Ukraine chuan anral thuam nei te chu amu pek bel turin ngen na lo siam to bokani CNA Research Institute Arlington Russia Institute Director Michael Kaufman chuan Ukraine kho chaklama indona kalmeka ral thuam mu ta chu anei dan le supply lam apoimo hle thu ta lagin helai indona hian lai pui manga inbeina chu manro pui bera man in selai mu nei tam chu kongro su tu ber deciding factor ani tu tho asoi bok mizo zinga social activist lar takpi wanam chongin dan lawa ku wasum dona chungchanga public interest liquidation PIL a thelo chu ngai tu tan anita sarkar lamin chana anla pe theilowa Justice Nelson Sailo le Justice Marley Van Kung ta thunna Guwahati High Court Division Bench chuan je tom ni kalta khan piwan ram chongin dan lawa ku wasum dona chungchanga PIL a thelu hi avoi ni na tan ngai tu le in sarkar lam le Central Government of Indian hoya Ministry le Department sang le State Government of Mizoram hoya Department sang ten chana an pe thei ri lo chuti lai cholka thum chung chan le na hun petura High Court andi langin remti sakani PIL chungcha ngai tu tura ti ani lain he thila langve CBI le mamko lama tangin inlan an omlo bok April ni somni police sang ni somni pani khan piwanam chuang hian Guwahati High Court Aizol bench sa PIL thelutin a PIL thelua hian CBI chu FIR register Thailand Indonesia le Myanmar atanga Mizoram le Athenom state te kaltanga danwa kuwarora tolu le hemi kai noi le khapoimo sang
e-way bill permit le ramdang atanga thlai lak lu te a hrisel na ziakna lekha te chui chiang tura ti turin Guwahati High Court chu angen ani piwanram chuangi PIL thelu hi mei ni ruk sang ni somni pani khan avoi khanan High Court in angai tua sarkar chu sarkali chung in soifia turin hun alo peto ani ruasu na sa awanga inkalpona kong achiat nuwa Food Corporation of India FCI chuan Mizorama bufai harsana awmlo na turin ma an la mek zel heti lai hian tun haya bairabi kaltanga bufai ronlu tam tak chu arim chiat ui awangin ten fai mek ani bufai cheman chu FCI chuan railway thu nei tu ten hena poisa choi tir an tum Mizoram tana bufai rim che ui thleng chung changai ven hian nimin lam khan thu thar the da tu theng khaten reng te kona FCI kudam an tua press meet te zona changin kudam enkol tu te chuan reng te kona bufai thleng tura be seija truck trip somni pathum ani thule chung zinga som pasari chu andong to te chuya scholarship angbokin Mizoram FCI kudam thanga bufai chia hi athlenga heng athena hmuna te hian hral chuama in athen fai na tho mek ani anti FCI ho tu te chuan bufai ui chan chu railway lamfim khulo wang din an suya railway in an bongnu photei him taka thlen tur ani lain bufai phurna wagon te rualaka him tok lawani bufai zongjong hi enfia vek ani dona heta tang hian a chezat railway ho tu te hriat tir ani nga a chezat hu chu poisa choi tir an ni ang ti in FCI ho tu te chuan an soi viewer te hnen angen na kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe button min lo me saka min lo subscribe sak ve ngai turin kan han ngen chewa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu zel theinan chu in tan po all samsung na tur kha ni dona notification bell kha in metanga ola in da don ya